make up the Khamdaya Baobing. 43 Pungyar AC with BJP intending candidate John Miram Shang Wivang, so Kami Ranye Kwika Haida. 2022 election ning Kavai Sadak Lay, Victor Keshing Awi Parak Sangram, Pungba Kunoli, Shimkur Ramnau Bingwili, so Kami Unkwi Haida. 7A side open tournament Moyo Pungli Aya Hapok Haida. Leihyang Thor, Ajay the Tangkhul Express News, Okcharphi Chahong na Bamidale, Baobing Maisai na Nganangrumsa. 43 Pungyar AC with BJP intending candidate John Miram Shang Wivang, so Kami Ranye Kwika Haida. Ranye Ji Ram Shang Wi Parag Sankhu, Nong Man Lisada Chiwi Headman, Ismail Sariona, so Kami Otsin Singamia. Ramshangli State Kala Central Wishongaina, Ajay MLA intending candidate Sada, Kalehili, Ramnau Gala Ringanai, Rijumnau Bingna. Kadom de Leilada, Kanghanji, Ranyeli, Kagadom now being Ragazib Kahajina, Nghan Gaga Sahira that Ramshangna, Ning Ringpa, Ning Shi Pongshoka. So Kami Ranyeji Nongman Village Authority Nongman Baptist Church Board of Deacon Ngaranye Samia. Chili Pungyar Ukhrul, Jingai Mandalwi PJP Ukhrul District, State Executive, ETNPAW Executive Secretary Reverend Soringam Ningshen, Nongman Baptist Church Pastor, Green Hills Pungyar Baptist Church Pastor, Kala Pungyar Assembly Constituency, Kuwi Headman Pastor La Vazanga. Rani jili ring nai khung wena meeting ka langdana ali gagadom kajithei sada wazang haira. Rani jili awai lan parime group nongman haula samida John Miram Shangli musot haula la sada somi haira. 2022 election ning kawai sada clay Victor Keshing awi parag sangram pungba khnoli shimkur ramnau bingwili sokhmi unkhui haira. 43 AC Pungyar we intending candidate Victor Keshing Wivang Hangu Ungnau Gala Shimkur Bingna Ngaran Mida Pungba Kuno Community Hall So Khami Ranye Aya Kwikamia Ranye Jili Village Authority Shinaulong Mayer Ngalalong Victor Keshing we Aove Gala Shimkur Bingna So Khami Gagadom Pongshok Haida Ngning laga kag hai jitran ramnau bingli kisami rikla arimang han kalu kag hai jitran otsa kaina nghan kamilu da athum na hangsanga election li kabanga salala maka salala athumui kadom khami leijing da leikaji hi hangda vareli ngnai meda zadwalo sagi gaji majuk da khleijila ungshung sarano da athum bingna kagzum dui hangsanga Victor Keshing na kazip chili matuida awi ramwivang shabaina dangda sami kabai sami ra gajihi Victor Keshing na hangsanga kagadom jitheda kazip chili ragazang jithada rarada khlai adamni la kadom miloda kahangai nang soda thui ghai adamni awi kshoy yarui namring kapha khlai phyomi khwai kala ana adam chada ramli mayaw rajing khrar wivang phomulu yarina kadomida ram semkalu shitsa da ramnau bingli Keshing na poya Pungba Kunowe Aunga Henry Hungyona Sokmi Dui Mida Victor Keshing we Shongzali Kamhai Maikia Samankavai Seha Sasangmia Rani Jili Victor Keshing na Ningashi Kamienang Soda Aram Hangu Ungnau Village Authority Shinaulong Kala Mayerng La Long Wivang La Nainala Pangran Sami Haida Talk with your feet, play with your heart, Kajina Tugui Sada. Third 7A side open tournament Moyopungli, Aya Hapok Haida. Nghanjili team Tumrada Kanina, Rangarum Dalai. Tournament Ji Tarik Magutham Gupsangra. Aya Tournament Ji Haukapok Raneli, Indigenous Hills Private Limited We, Chairman Managing Director Ashang Gasarna Maso Osami, Kala Emmanuel English Academy We Lecturer, Ungnapam Jajona, Kiao Sada Vazanga.
Maso ashang gasana rani jili matui mida hanga. Itu mui abomni sports bar house Malayka kala tourism sector promote masaka unemployment problem solve masara lakmara horticulture agriculture sports kala tourism promote kasahina unemployment problem solve sasha pragaji hi maso jina hangsangda kangareo rani jili razang khai bingli kazum sangmia. NSN Unification and NSN K Nigi Group Sunday Mathang ngakap ngrok da NSN K Nigi Group wi shibai akha thi hawa jia Okcharphi Piren District wi ki hoi camp ngalemli ngaya shong shokna da hanga ngakap khangrok li thi khaya ji NSN K Nigi Group wi additional secretary atoka ko mi akha na jidale pausam gaphang athi shura NSN U na NSN K Nigi Group wi katra kaikhali tu khui hai sada athumli wangrok khwai gazadli ambush ragasana chia Tui kahai gajang khani gthumli NSN U Group na Niki wi mi trada thara shikali tu khui hawa chia kala tu khui khai bingjili dandiye na Niki Group li zangkhwai shoi sang saga da hanga NSN U na East Mojoli khang thaka jithang yaji NSN K Niki Group na NSN U wi mi camp we na rakhu shok khwai kasana chia NSN K Niki Group ki hoi shong rara dalai kaji kashaina athumna camp pamui shong fuli ngarai kasana jia kala Niki sumi kadras kazang kariji khamlu da khangni kariu yena akhana talaga naumai ka phok hawa jiwang khangak sada ngarar ga kana kabra da kasamaning mana da NSN U pauna hanga Ceasefire Ground Rules CFGR Athishurda Camp Wena Kilometer Akha Lungli Security Forces Aina Dangda Mrazang Khangsagna Khan Digi Sumina Thai Laga Itumwi Leihali Ragazangna da NSN U na hanga Atumna Mapashi je NSN Niki Group Wimi Ragazang Saigorli Sada Thaibai Kaji Atumwi Ningjang Maning Mana Jina Kapama Shok Maragaji NSN U Ipauna Hanga Jia Okcharphi Wiena Niki Sumi Shibai Akhli NSN U na tukhui haidalai kala mijili sadat phulungra gaji malai mana aliki sanikla yang mamanra da hanga Ning na khokha sada manga muiwasa gaji gasat kasangai nang soda October Tadraha Tarik Trada Shinithang Kamayon Cookie Rising Day hi Restricted Holiday Akasada Shorkarna Majugmi Kahai Wivang Angklo Cookie War Commemoration Committee wi Chairman Jangmang Haukipna Chief Minister and Piren Singli Ningshi Mia Angklo Cookie Rai hi State Shorkarna Chithada recognize Sakamichi Cookie Nawi Wang Kayagaga Maikia Otna da Haukipna Pongshoka Cookie Inpi Manipur President Kaimang Chongloina Kahang Athishurda Cookie Rising Park la Shorkarna Semira da Laya Autonomous District Council wi Ot Kasana Bingna Aya Ukhrul ADC wi CEO Poli Makanli Farewell Kwimi Haira Poli Makanli Promotion Mida Ara Deputy Secretary Ngapamli Sambang Haira Chia Sentinel College li Tamgasana Bingwi Long Sentinel College Alumni Association SCAA Semhaira Association Chiwi Convener Rock Lunglang Kala Co-Conveners Ranri P Karayena KS Masodmi Atumli Kapang Sanghaira Sentinel College wi Managing Port Administration Kala Alumni Member Bingna Tuita Kada Athishura Kapang Sangkhai Minginin Gatumjina Sentinel College Alumni Association wi Communications Coordination Kala General Body Meeting Kangokok wi Kashok Kazang Saikor Yang Sangra Sentinel College Alumni Association hi Aja Honthang October Tadraha Tarik Trada Mati Thang Sem Kahaina Ladluida Khamdaya Paubing 43 Pungyar AC wi BJP intending candidate John Miram Shang Wivang So Khami Ranye Kwika Haida 2022 election ning khwai sadak lei Victor Keshing awi pharak sangram pungba khunoli shimkhur ramnaw bingwili sokhmi umkhui haira 7A side open tournament moyo phungli aya hapok haira Shiat khami janbao samangrum daklaya hopefully sai khangya zimik shong sa serono